i ode život u drugom pravcu. A zašto misliš da je tako teško pronaći svrhu, pronaći svoju misiju? Zašto misliš da je to toliko zaglavljeno? Određena iskustva nas formatiraju. Ovdje sad govorimo o najdubljim nivoima nesvjesnog, duboko nesvjesnog. Kod nekoga jednostavno želje ostaju želje i ne mogu prerasti u namjere, a kod nekoga manje više većina želja prerasta u namjere. Dakle, ovo je jedna ogromna tema. Rekao bih, ovo je u stvari tema svih tema. Ljudi, napravili smo igricu koja menja pravila komuniciranja. Ukoliko ste umorni od površinskih razgovora, ukoliko nekada ne znate šta da kažete ili ne znate na koji način da započnete razgovor koji će imati smisla, Kosogor metod je tu. 170 pitanja pažljivo osmišljenih, inspirisana iz ovog podcasta koji vodimo već 6 godina, koji će vam pomoći da vodite razgovore na način na koji mi to radimo ovde. Ukoliko želite da poklonite nekome za rođendan ili želite da probijete led na prvom sastanku ili da igrate povremeno sa svojom porodicom i najbližima, uz ovu igru ćete doći do onih iskrenih odnosa, do povezanosti i do razumevanja koje nam je danas i više nego potrebno. Ukoliko ste umorni od svega toga i želite nešto da promenite na jedan zabavan, kreativan i, ja mogu slobodno da kažem, oslobađajući način, možete da dođete do toga. Link se nalazi u opisu. Ivan Kosogor podcast. Uvek mi je zadovoljstvo kad si kod nas i kao što sam ti rekao i par puta kada pričamo telefonom da zaista mnogo verujem u to što radiš i mogu sad slobodno reći da mi se najviše dopada tvoja perspektiva kada pričamo o ranom razvoju, kada pričamo o tim elementima koji su jako važni u kasnijem dobu i kada sam i kod sebe preispitivao razne stvari, oslanjao sam se na ono što smo pričali ti i ja u našim prethodnim podcastima, pogotovo onom prvom. Tako da, dobro mi došao, zadovoljstvo. Hvala, i meni isto tako lijepo kad sam tu. Već smo se nekako uhodali. Imam za tebe poklone, pre nego što krenemo. Iz Kruksa dobijaš ašvagandu, ne znam jesi koristio. Od prošli put? Jesi dobio prošli put? Ne mogu sad da setim. Kad si bio posljednji put kod nas? Kad ima godinu i nešto. I kolagen i napravili smo, ovo znam da nemaš, napravili smo Kosogor metod kartice, ne znam da li si ispratio, da li si vidio, da li ne. Ne pričamo puno na društvenim mrežama, ali počeli smo da poklanjamo nama dragim ljudima u podcastu. Dobro. 170 pitanja, evo sada jedan Marko Jovašević, psihoterapeut, je koristio na seansama sa ljudima i kaže da je bilo isto fenomenalno. Otprilike, da sumiram cijelu ovu priču, ideja je da ili igraš sa nekim u paru, postavite jednom drugom pitanju, bolje se upoznajete, probija se onaj led, ukoliko se ne znate ili ukoliko se znate može da se ode korak dalje, a možeš da igraš sam sa sobom kao neku vrstu dnevnika i tako dalje. Tako da, izvoli Kosogor metod, bazirano na Kosogor podcastu. Hvala ti. Baš se znati željom da vidimo. Jedno čekam da čujem tvoje utiske. Drugi put kad se vidimo. Danas pričamo, odnosno nastavljamo sve ono, jer nekako mi deluje da sve što ti radiš samo uvek može da ide korak dalje. Nekako kao da nema uvek vremena da ispričamo sve. I pričamo o nečemu što je jako važno i pitanje sa kojim ja mogu da se poistovetim dosta, to je zašto nekim ljudima ide sve ili meni se čini kao da im ide sve, a nekim ljudima ništa ne ide, šta god radili, pa da odatle otvorimo temu. Hajmo malo možda proširiti. Mislim, ima odgovor nekako precizniji na to, ali mislim da svako od nas ima u okolini ljude kojima je život nekako težak, spada više u nekakvom rasponu u težu varijantu, a nekima život nekako je lakši. Nije da je sad sve ružičasto i sve teško, ali generalno postoji razlika. Kod nekih ljudi jednostavno baš nekako sve, nije sve loše, ali dominantno je nekakva lošost u životu. I muče se, i teško je, i bore se. I onda tu idu i niz problema i interpersonalnih i pa onda se jave i neke somatske bolesti ili slično. A kod nekih ljudi jednostavno manje više stvari idu dosta dobro i kao da neki imaju više sreće u životu, a neki imaju manje sreće u životu.
A ono što u stvari bih htio nekako dati perspektivu. Jer u ovoj tematici u kojoj plovimo, ili ja plovim u smislu nekakve šta god, terapije, psihologije, stvari nisu egzaktne. Stvari nisu nešto što je matematika, fizika, pa su jasne, da je 2+2 je 4 i to je to. Ove stvari su vrlo vjerojatne, možda, ne znamo, postoji mogućnost, postavljene su razne teorije se međusobno slažu, ne slažu, pobijaju i jednako su pravne, odnosno prihvaćene ili zastupljene, tako da je razumijevanje čovjeka u jednom području koje je poprilično nedefinirano. Jel se slažeš, jel kužiš, čitaš razne autore, razne perspektive, neki su priznati, neki nisu, neki nam imaju smisla, neki će nam jednog dana imati smisla kad malo, tako da evo, to je činjenica. Pa ova tematika da su neki ljudi malo više sretni, neki više nesretni, možemo objasniti kroz horoskope. Ok, to mi isto ima smisla, da se objasniti. Meni su 3 puta radili horoskop Džotiši i sva 3 čovjeka su mi ispričala istu priču u različitim periodima mog života, tako da mi, evo da kažem, po nekom mom iskustvu ima smisla. Tako da ja ne odbacujem koncept ni toga, ali nije mi nimalo, da kažem, kontra onog što ću reći, a to je da mi imamo određenu predisponiranost iz ranog perioda kako ćemo percipirati život i kako će nam biti u životu. Jedna od tih dimenzija, ovo što si rekao, što je bitna, da li uspijevamo manifestirati neke svoje namjere, želje ili nam baš ne ide od ruke. I sad kad krenemo dublje u razumijevanje, ovaj aspekt koji ja pokrivam sa radom i srodne, da kažem, koncepcije, psihoterapije, psihologije i slično, u biti govori o ranom razvoju gdje smo stvari mi nekako uprogramirani. I ideja je da naše nesvjesno postane spremnik iskustava koje smo imali u ranom periodu, nesvjesno naglašava. Mi se toga apsolutno ne moramo sjećati i u pravilu se ne sjećamo. A ono što se dešava kasnije u životu, da mi opet na nesvjesnom nivou, kroz određeni mehanizam, dalo bi ga se objasniti, u biti cijelo vrijeme projiciramo svoj unutarnji svijet na van. I na neki način prolazimo život tako da smo projektor filma koji je u nama, dakle ona vrpca starinska je u nama koja se vrti, a vanjski svijet je platno. I mi u biti projiciramo film koji mi vrtimo u svom nesvjesnom i vani gledamo platno, a nemamo ideju, nemamo svijest o tome da smo mi taj projektor. Znam da ovo izgleda drastično i ovo je jedna analogija koja simplificira cijelu priču. Ali ima jako smisla, pogotovo kad je neko u prilici da viđa 100 ljudi kao terapeut i sebe na neki način i onda vidiš da to zaista nekako tako radi. S jedne strane to znaš kao teoriju, kao razmišljanje raznih autora, iz vrlo različitih koncepcija perspektiva dolaze, a s druge strane dobiješ empirijsku potvrdu da je doista tako, gdje ljudi koji su imali lošija rana iskustva manje više nastavljaju u životu imati lošija iskustva u životu. Sad, jedan od razloga je to što u stvari mi stvarnost, realitet ne doživljavamo onakvim kakav on jest. Nego sve ono što vani biva, što mi doživljavamo, obojavamo iskustvima iz prošlosti. I kada neko ima puno negativnih iskustava iz prošlosti, onda će nešto što je
relativno, to je ono varijanta čaša je polupuna ili poluprazna. Nekome ko je navikao imati praznu čašu, će, da kažem, čaša koja je napola biti poluprazna. I njegov doživljaj će biti, eto vidiš, nema. Nije napunjena do vrha. I fali. I loše je. Neko ko ima pozitivno iskustvo, ko je navikao da mu je čaša puna, će reći za dopola napunjenu čašu, fali još samo malo, ona je inače puna. Ona je polupuna, samo eto treba dodati, dakle, njemu je ta čaša u stvari ok i evo nekakva anomalija, ali normalno je da će biti puna. Dakle, hoću reći, realitet je takav kakav je. Možemo reći neutralan, kao što je dopola čaša. Ali kako mi neka iskustva obojavamo, ovisi o tome što nosimo u svom backgroundu. Na primjer, da bude možda malo eksplicitniji, možemo imati situaciju da nas da prekinemo odnos. I ako nosimo ranu odbacivanja, meni će to prekidanje odnosa biti kako si mi to mogao učiniti, osjetit ćemo veliku bol, osjetit ćemo mržnju, bijes prema osobi, jer je to nešto što moj sistem poznaje. I cijelo to iskustvo obojat ćemo nekakvim velikim nezadovoljstvom, ogorčenjem, ljutnjom, bijesom, boli, povrijeđenošću, a neko drugi će isto to doživjeti identično s drugom osobom, s tom istom osobom, na primjer. Njegova percepcija će biti da, boli me, da, teško mi je ovo, šta, život ide dalje, doći će neka druga i život ćemo otići u nekom drugačijem pravcu, ovaj će ostati u jadu i ogorčenju, ovaj će isto to doživjeti, ali neće zaglaviti u ogorčenju, nego će nastaviti život i eto ti ga za 1-2 dana u sretnom braku, vezi, lupam sada, da kažem sretnog, a ovaj ostaje u ogorčenju i kako mi je, šta si mi učinio, šta si mi učinila i ode život u drugom pravcu. Pre nego što nastavimo razgovor, želim da vam skrenem pažnju na nešto što meni pomaže da održavam fokus u toku dana, ali i dubi san noću, a u pitanju je jedna biljka, jedan suplement, ashwagandha koji proizvodi Krux. Ashwagandha je adaptogena biljka koja se u tradicionalnoj medicini koristi više od 3000 godina, a poznata je po tome što pomaže u smanjenju stresa, poboljšanju kvaliteta sna i jačanju mentalne otpornosti, što nam je svima potrebno. Savremene studije pokazuju da redovno korišćenje ashwagandhe pomaže u smanjenju kortizola, odnosno našeg hormona stresa i poboljšanju fokusa i smirenosti u toku dana. Ashwagandha je postala nezaobilazni deo moje večernje rutine, pogotovo kada su mi dani zahtevali visoku koncentraciju i puno napora i moram da se dobro odmorim i dobro naspavam toku noći. Ukoliko želite da saznate više o ashwagandhi, o drugim Kruxovim suplementima, kao što je u pitanju kolagen koji moja supruga koristi već godinama, kliknite na link u opisu. Sponzor današnje epizode je kompanija Voden i ukoliko ste kao i ja i pričate puno, bit će vam potrebno puno vode. A najbolji saputnik u svakom trenutku za mene jeste upravo Voden flašica koja u sebi ima filter, tako da mogu da pijem vodu sa bilo kog mesta, sa bilo koje česme u bilo kom trenutku. I to zaista puno znači. Ja sam neko ko pije filtriranu vodu već godinama i znam koliko je važno da unosimo kvalitetnu i zdravu vodu za naše biće i za naše telo, tako da je Voden zapravo ta neka vrsta prečice do čiste i kvalitetne vode. Također Voden u svom asortimanu ima i razne druge aparate kao što su filteri koje možete da aktivirate na svojim česmama ili tuševi koje možete da postavite u svom kupatilu, tako da u svakom trenutku znate da je voda koja dolazi do vašeg tela ili ulazi u vaše telo je zapravo voda koja je čista, oslobođena svih onih hemikalija i stvari koje nam nisu potrebne, a koje se nažalost nalaze u našoj vodi. Voden je također posvećen i edukaciji, tako da sve o tome možete saznati više na linku koji se nalazi u opisu. To je to što kažem projektor. Dakle, mi ne samo da mijenjamo vanjski realitet shodno onom što nosimo unutra, nego mijenjamo i svoju sudbinu. Pa ona rečenica od starih su Grci ili Rimljani, homo ipse est faber fortuna sue, ja uvijek kažem, njima je bilo jasno, mi smo, Evropljani su to krivo, da kažem, shvatili, pa objasnili u smislu čovjek je kovač svoje sreće, u smislu nešto radiš, mislim smo to spominjali već nekad u podcastu, ali to je to u stvari, mi smo kovači svoje sreće, jer smo mi u stvari kreatori svog života, mada se nama čini da nam drugi ljudi i svijet i država i politika i sve skupa kreiraju život i naravno da ima situacija kad se nešto i događa što je van naše utjecaja, ali generalno kako mi percipiramo i reagiramo u stvari ovisi o tome šta nosimo u sebi. Ne znam, koliko ti ovo
ima smisla. Da, puno. I imam pitanje za tebe. Da li na kontu toga što mi doživljavamo možemo da razumemo koja traka se vrti na tom projektoru? Da li nam ona pomaže? Da li radi u oba pravca ili je teško, ako sam te dobro ispratio, sada postoji neka vrsta odvojenosti, upravo zbog toga imamo razlog da smo se zaglavili zbog toga što nam se dešava nešto okolo nas, kao da postoji neki zid između toga, postoji ipak ovaj film koji se vrti, koji ti nisi svestan. Znači, da li ja mogu da pratim moj doživljaj, odnosno moju perspektivu, da bih razumeo koji film me koči? To je sada, ovo je jako napredno stanje. Većina ljudi nema tu sposobnost. Postoji stručni pojam metakognicije. Dakle, da negdje promišljamo o svom promišljanju, o svom razmišljanju, o svom viđenju, o svojoj percepciji. Da svoju percepciju dovodimo u pitanje. Da li ja dobro vidim? Da li sam ja dobro shvatio? Da li ja dobro razumijevam? Da dovodim u pitanje svoje emocije, svoje stavove, svoje osjećaje. To je ono što prilike govoriš. Metakognicija je nešto što je u stvari sposobnost mozga, dakle to je podrazumijeva određenu umreženost i određenu razvijenost određenih dijelova mozga. Govorimo čisto. Umreženost me zanima. Umreženost znači da postoji veza između konkretno ventromedijalnog prefrontalnog korteksa i inzularnog korteksa koji ima sposobnost interocepcije, dakle osjećanja šta je unutra i da možemo, zahvaljujući toj, kad kaže umreženosti, jer jednostavno negdje taj spoj, ta veza nije jaka. To je kozja staza, nije autoput. I onda to negdje nosi rad na sebi, nekakav lični ili osobni razvoj, čini da ljudi u stvari imaju sposobnost veće metakognicije i da imaju veći dio tog zrelog dijela u sebi, zrelog ja, i da mogu dovoditi u pitanje vlastita razmišljanja, stavove, emocije, proispitivati, no većinom mi negdje ono što nam dolazi iznutra uzimamo zdravo za gotovo. A u biti nije pouzdano. Jer obojano je emocijama, obojano je, ide često iz rana, iz povreda. Ti si mi ovo, ti si mi ono, ti si takav, ti. Dakle, ne vidimo stvari kakve realno jesu, nego ih obojavamo svojim prethodnim iskustvima, pa onda tvrdimo da je nešto tako. Ali recimo jedan od bitnih stavki u treningu za terapeuta je da terapeut u stvari stalno preispituje svoj stav, da može klijenta dovesti do toga da počne preispitivati svoj stav, da mu razvija metakogniciju i onda negdje ne moramo biti više pasivni promatrači tog filma kojeg projiciramo, tog što vidimo na platnu, koga zovemo realitet, koji nam se čini, nego možemo reći čekaj, da vidimo šta si ti meni u stvari rekao. Da li u stvari na prvu sam shvatio da mi govoriš da ne vrijedim. A onda kad malo bolje u stvari sam shvatio da mi samo htio ukazati da ne, jer kad bi ostao na prvu bi rekao, ma šta ti meni, znaš, pa i posvađamo se. Ali ako se dam da vidim, možda ja tebe nisam dobro čuo, odnosno nisam dobro shvatio. I onda kad čovjek kaže, ne, ali ja sam ti samo htio reći da ono kako si napravio bi se moglo napraviti, i to je da li mogu dovesti u pitanje svoje percepcije, svoje viđenja, svoje zaključke i dati si prostora da preispitam, jer moja prva reakcija na to što si mi rekao je bilo da u stvari si me uvrijedio, odnosno povrijedio, si mi rekao da ne valjam. A u biti nisi. Kako napraviti zdravu razliku između korisnog preispitivanja i onog preispitivanja kada ja pokušavam da izbegnem odgovornost pa tražim od drugih ljudi ili imam toliko nepoverenje u sebe i sve što donosim odluku da prosto nemam snage da se suočim sa tim? Kad kažeš korisnog preispitivanja... Dakle, da preispitam neki svoj stav, da ne budem... Dobro, a šta je kontrapunkt? Kontra bi bilo da sam nesiguran jednostavno, da... Sumnja u sebe, da jednostavno da ne želim da imam bilo kakvu odgovornost, pa onda je pitam Peru, Miku, Žiku i onda kažem Pera mi je rekao to da uradim, nisam ja ispao... Ok,
Mislim da je velika razlika sad. Ako na prvu se čini da je slično, ali to ne znači nemanja vjere u svoje stavove, mišljenje, nego samo davanje jednog odmaka, preispitivanje i nakon toga dođe do toga da, ili promijenio sam, ili shvatio sam, ili ostajem pri tome. Znači ja nisam neko ko nema stava i ne znam šta bi i kako bi. Nego jednostavno to što mi je stav mogu dovesti u pitanje. Sam sa sobom. Ili sa tobom. Popričati i ajmo vidjeti da li sam ja ovo kako sam shvatio, da li je to ok. Ili ovo što osjećam. Ono što meni osjeća i govore je u stvari da si me ti izdala. Ali da li je to stvarno tako ili je to nešto što u stvari ide iz moje rane i povrijeđenosti, rane izdaje i sad ja svaku tvoju reakciju doživljavam koja je to fatalno izdaju. A u stvari nije, samo si otišla i bila si frendica sa mojom frendicom i u stvari nema tu ništa nešto loše. Ali da, moja prva percepcija je bila izdala si me. Mrzim te zbog toga. Kad pričaš i spomeneš rani razvoj, kako definišeš rani razvoj? Kod nas, da kažem, i u školi ITP-a i u programu rani razvoj roditeljstva i rani razvoj utjecaj na život, manje više počinjemo od rođenja. No, postoji tematika prenatalne psihologije. Jako bitna, jako velika tema. Zaslužuje puno više pažnje, ali je nekako ja kad sam krenuo sa tim, sam se programima razvojem sam mislio da li da ubacim i prenatalno i bio mi je dojam, to bi tek ljudima bilo previše. Jer i ovo je jako teško za shvatiti, čuti, razumjeti. Tako da, nekako sam se odlučio da ipak krećem od rođenja pa nadalje, pa rani razvoj je u smislu sam čin rođenja pa nadalje, eventualno zadnji trimestar, on isto zahvaćamo i bitan. Ali prenatalna psihologija je ogromna tema, pa bi i to moglo stati u nekakav rani razvoj ili predrani razvoj, ali generalno govorimo o rani razvoj u smislu prvih 5-6 godina života, koja je jedna faza nakon koje dolazi druga faza, pa onda faza adolescencije, do daljnjih faza razvoja čovjeka, ljudskog bića, razvoja psihe, ne samo psihe, nego cijelog sistema. Ali tih prvih par godina formativnih su nekako ključne, prve 3 su najvažnije, prva je najvažnija, ali svaka faza nosi svoje specifičnosti i to je to što je predmet svih ovih programa koje sam spomenuo. Kad smo ti ja pričali prvi put, sjajna metafora zapravo za taj razgovor i ono što si tada govorio mi je bilo kao da je ova čaša prljava iznutra i da ja sve vreme glancam s polja i očekujem da čista voda bude unutra. I zapravo je meni cijel jedan koncept ličnog razvoja pao u vodu u tom trenutku, jer sam shvatio da mi pokušamo da stavimo neke navike, da stavimo neke alate, da stavimo neke korisne stvari, rutine, rituale, nazovi kako god, kao da je to zapravo to čišćenje čaše s polja. A da zapravo ono što ti radiš i ono što ti pričaš jeste da se ta čaša očisti iznutra. Bravo, odlična analogija je. I to je negdje, evo sad sam spomenuo ovu tematiku, krenuo se sa pitanjem zašto neki mogu, pa ja to kažem manifestirati, neki ne. Zašto je nekima ide u životu, imaju više sreće, neki ne, pa sam objasnio i kroz taj koncept projektora. Dakle, ovo je jedna ogromna tema. Rekao bih, ovo je stvari tema svih tema. Mi sad samo tu malo dotičemo, zaslužuje puno više je elaboracije, ali eto, barem da nekako malo razgovaramo o tome, potičemo znatiželju, eventualno damo ljudima inspiraciju, ali sam svjestan koliko je velika tema i koliko bi zasluživala puno nekako dublji format, u smislu baš jedna edukacija na tu temu i sam program rani razvoj i roditeljstvo i utjecaj na život, ti programi u stvari negdje idu u ovu dubinu. I zato je to negdje i trese ljude, zato ljudi kad krenu kroz programe, što kažu ništa više nije isto. Dobijem neke uvide, počnem shvaćati sebe, počnem shvaćati ljude, roditelje, svoje dijete, partnera.
stvari se mijenjaju. No naravno, priča je puno dublja, ima tu još puno toga za spoznavati, ali ovo je jedan dobar ulaz i početak. Ne znam, da li da se vratimo na ovu temu namjere, odnosno ja sad kažem pojam namjere i manifestiranja. Kad kažeš manifestiranje, ako hoćeš da ostanemo tu, dobro. Ne znam sada kako je kod... Šta tačno misliš pod tim? Da li misliš... Dobro pitaš. Znaš, jer postoji, može biti mistično i čarobnjaci i ostalo, a može, mislim da ti ideš u nekom drugom pravcu, ali ti me ispravi sada. Pa ova tema inače dolazi iz područja kao što je Abraham, kao što je The Secret. Da, zato te pitam. Da. Nije to nikako čarobnjaštvo sve skupa. Mislim, ko je gledao film The Secret ili Tajna ili čitao knjigu, sve je onako vrlo, vrlo znanstveno i lijepo objašnjeno, transparentno, ima smisla. Samo to je bilo hit prije 10 godina. I više čak možda. Da. Bilo bi dobro napraviti jedan revival. Vjerujem mi da hoće, ali ta priča zaslužuje da bude vraćena nazad. Pa onda od toga je ostalo određeni autori kod nas isto na našim terenima su razvili programe i to je uvijek ljudima jako intrigantno. I svodi se na to da neki ljudi zaista uspijevaju manifestirati, dakle ostvariti, koja bi bila druga riječ, da se realizacija onoga što negdje nosim u sebi kao, sad ću ja reći namjeru, ne želju. Postoji ogromna razlika između namjere i želje. A to je? Želja je pasivno stanje. Slično tome riječ je priželjkivanje. Dakle, želim, ali ne pokreće energiju. Ostajem u pasivnom maštanju o nečemu. Namjera je nešto gdje smo mi već krenuli. Što kaže John Kabat-Zinn, kud god kreneš, već si tamo. Znači, namjera je već pokretanje energije. Namjera je nešto što se već desilo, sad samo treba proći vrijeme da dođe do manifestiranja, do realizacije, uprizorenja, materializacije, ali to je već tu. I sad neki ljudi imaju sposobnost, neki od nas, manje ili više, dakle nije ovo crno ili bijelo, to je sve neke sivo područje, više sivo, manje sivo, tamnije, svjetlije, ali kod nekih ta priča ide jednostavno ono što mi je namjera, ono što nosim u sebi kao ideju nekako, ono što okrenem i onda se to desi. Prođe vrijeme, možda da mjeseci ili godine, ali se realizira. I nekako moje namjere, želje, planovi dovode do nekog uspjeha, do realizacije. A neki ljudi cijeli život maštaju, ostaju u nekakvoj pasivnoj, pričaju o tome, a ništa se ne dešava ili se jako malo dešava. Da, meni deluje kada se iskoristi reč manifestacija, opet samo je to moja perspektiva, nasloni se, da je upravo to, neka želja bez neke nužno ideje o namjeri, da se pokreneš. A ovo o čemu ti pričaš mi deluje da je suprotno iz moje perspektive, opet kažem, uhvatio sam samo za reč, nijedna reč nije loša, nego kako je mi doživljavamo. Dobro si, da. Ali mi je možda i zapravo, ajde da kažem, i od knjige Secret i celog tog movementa, kako bi sad to neko na srpskom. Pa je bio pokret određeni. Pokret, tako je, da. Bilo je da su ljudi, samo počeli da razmišljaju i jako je bitno, ja imam ideju svakog podcasta koji snimam, u kom pravcu bi voleo da ide. Bilo bi ružno reći ne razmišljam o to, nego samo sednem pa šta bude. Nije, imam neku viziju, imam neku ideju, ali sam ih uradio preko 300. Ne sedim i samo razmišljam o tome. Manifestacija mi deluje kao te malo u zaglavi u tome, samo ti razmišljaj, a u stvari je potrebno pokrenuti se, potrebno ući u nameru. Dopada mi se ta razlika koju si napravio. Da, kod nekoga jednostavno želje ostaju želje i ne mogu prerasti u namjere, a kod nekoga manje više većina želja prerasta u namjere, odnosno imaju tu tvorbenu moć pokretanja energije koja dovodi do realizacije.
Sad, to je sad tematika koja je jako duboka, više spada u kvantnu fiziku nego u možda bilo koju drugo područje. Rekao bih, ne znamo na ovoj planeti dovoljno o tome za sada. Ima puno ideja, nagađanja i tako negdje, ali nekako moj dojam je po mom iskustvu osobnom, po iskustvu rada s ljudima, polako mi se izgrađuje osjećaj, više bih rekao osjećaj za to. Čak ne mogu reći da je to sad znanje, da ja mogu to prenijeti kao nekako znanje, ko što manje više ove druge stvari koje su mi nekako sjele, obradio sam ih i mogu stajati za njih. Ovo je jedna tema koja je jako, jako važna, ima veze s ranijim periodom, ne može spadati u znanost, nauku i reći da je to sad tako, ali mislim da većina koji slušaju ovo znaju, negdje kuže, osjećaju o čemu govorimo. Uvijek je jako interesantno ljudima ako se pokrene ta tema razvijanja ili unapređenja sposobnosti, manifestacije, realizacije i slično, ali ono što sam svjedok i poznam ljude koji su prošli puno takvih nekih tečajeva, kurseva, edukacije i slično, da negdje se nisu baš puno pomakli na tom polju i ostaje jedno ogorčenje i razočaranje nakon toga. A u biti, rekao bih, falilo je da im neko objasni šta je, otkud to kreće. Nismo jednaki, nije nešto što se može razviti i napraviti i da sad postanemo. Može, ali bi se moralo raditi na nečem puno dubljem da bi eventualno pokrenuli ili razvili više tu sposobnost u sebi. To nije nešto što ćemo sad sjediti, razmišljati, ponavljati određene ideje i kod nekih će to raditi, ali bi radilo i ovako i onako, samo će raditi nešto bolje, a kod nekih neće raditi nikako jer jednostavno nemaju predispoziciju. Ne znam, da tražim analogiju. Neko ko, ajde možda će biti gruba analogija, ali se ne mogu sjetiti pametnije sada, ako čovjek ima obje noge, može razviti si sposobnost da bolje trči i brže trči. Ali ako čovjek nema noge, džaba mu tečajevi trčanja. Jes malo grublje. Da, evo, ispričavam se ako to nekog pogađa, ali mi je nije mi pala na pamet, ali mislim da je poanta shvaćena, da. Ono što je mene sad asociralo na ovo kad si rekao, deluje mi da mi nekada imamo i želje koje nisu nužno naše, već su nam atraktivne. Vidjeli smo od nekoga, neko izgleda iz naše perspektive da je uspešan i ja sad mislim ako radim tako, ponašam se tako i razmišljam tako, ja ću biti isto uspešan i ja ću se isto osjećati dobro kao što mislim da se on osjeća. I zapravo ta projekcija onoga kako ja doživljam da se neko osjeća može mene da zbuni, da izaberem pravac koji nije moj. Bravo. Aha, bravo. Kaži, ajde, evo, sad, dio još koji ovdje trebamo nekako shvatiti, nije nama da kažem suđeno i dato da manifestiramo i da imamo namjeru oko svega i svačega. Neke stvari ne trebamo, ne trebaju se desiti. Nisu nam date, dakle nije dio nekakve moje sudbine, ako ćemo tu reći, horoskopa ili nečeg ono što je u stvari treba da bude, da tako kažem. Tako da tamo gdje namjera najbolje funkcionira ako je u skladu sa onim što negdje je nekako moja misija životna, moja funkcija, moj smisao života, mog postojanja, moje svrhe. Ako mi je namjera usklađena sa mojom nekakvom životnom svrhom, smisla mog postojanja, onda stvari idu. Ako je kontra ili jednostavno nije to moja priča, i dalje mogu ići, ali neće dovesti do nekakvog ispunjenja, ide sa puno opstrukcija, mogu to gurati, ali jednostavno nije to put kojim treba ići. Ali nekad ljudi forsaju, a u stvari nije mi to trebalo, nije to moja priča. A zašto misliš da je tako teško pronaći svrhu, pronaći svoju misiju? Zašto misliš da je to toliko zaglavljeno? Ne mislim, nego, da kažem, nažalost, mi je teško gledat kako ljudima, nekima, je ovo jako teško. Nekima.
Nekima to ide, a da nisu ni svjesni da im ide. Nekima ne ide, a da nisu ni svjesni. A neki su svjesni da im ne ide. Nismo tu jednaki. Sad bi tu morali malo uključiti Junga koji je dao nekakvu mapu. Jer ako imamo veću konekciju sa selfom, jastvom, sredstvom, onda negdje bolje možemo razumjeti šta nam je svrha, šta nam je smisao postojanja, zašto smo tu. I ako pronađemo taj put koji uopće ne mora biti nešto grandiozno, nešto veliko, mogu biti vrlo jednostavne stvari. Ali čovjeka ispunjavaju, čine ga sretnim i that's my life i to je moja svrha i nema velike i male svrhe. Niti, to mi iz naše ljudske perspektive neke stvari ćemo reći da su velike neke. Dakle, više je bitno da li mene ko mene to, da kažem, veliko ispunjava ili ne ispunjava. To mi je veličina. Možda nečija svrha ima veći impakt na veći broj ljudi, a nečija svrha ima manji impakt na manji broj ljudi ili na svijet ili nešto. Ali sa pozicije svakog čovjeka je u stvari svaka svrha je jednako velika. No, ako čovjek nema konekciju sa sobom, sa selfom, to je Jungov koncept. Možemo naći nekakve druge koncepte koji objašnjavaju ovu tematiku. Uglavnom da sam spojen sa nečim što osjećam da je veće od mene. Onda ljudi osjećaju bolnu prazninu besmislenosti svog postojanja. I sad neko ko je svjestan toga na neki način pati. I doslovno pati. To je bolno. Ne uspijevam naći. Ne uspijevam dokučiti. Ne uspijevam naći smisao svog postojanja i šta bi ja sa sobom i sa svojim životom. Radi svoj posao, ide na radno mjesto, vrati godišnji odmor i vikendi vamo tamo i prođe život i šta? Ok, imam djecu i šta? A neko nekako nađe se i šta god to bilo osjeća se živim svoj život nekako baš ispunjeno. I moj život je nekako imao smisla, šta god to značilo i bilo za tu osobu, ali imam osjećaj nekakve smislenosti. Zato kažem, da li je lako ili teško, više je stvar, nekim ljudima je teško, nekim ljudima to ide olako ili nisu ni svjesni da im ide lako, podrazumijeva im se, neko je toga svjestan, pa pati. I sad pitanje je da li je njemu bolje koji pati pa je svjestan ili onog koji nije svjestan, ostaje na use nase, poda se i šta se sad tu ima pričat i u principu, eto, isto prođe život, šta je falo, bilo dobro. Tako da ovisi o nivou svijesti u kojem operiramo i da li me ovo smeta i žulja. Ali negdje definicija neke frustracija svaka nas vodi ka promjeni. Dok nema frustracije, nema potrebe ni za promjenom. Tako da postoji velika šansa da oni koji osjećaju određeno nezadovoljstvo, da će doći do toga. Mislim, konkretno moj primjer. Evo, mogu podijeliti Meni je u jednoj fazi života, da kažem, bilo ne sve potaman, nego sve super. Išlo mi je u nekakvom profesionalnom, poslovnom, financijskom smislu da bi mogao reći da sam ispunio sve što sam mislio da će me učiniti sretnim i ispunjenim, a u biti sam osjećao sve veću i veću prazninu. Dakle, ostvario sam svoje namjere, ali to ostvarenje i taj uspjeh mi u stvari nije donio nešto što sam mislio da će mi donijeti. Šta si mislio da će ti donijeti? Pa ne nisam ni mislio nešto u smislu, ali rekao sam bit ću sretan. Eto, jednostavno ostvariš se u nekakvom poslovanju, ostvariš značajan financijski prihod, ostvariš se u nekom uspjehu. I sad sam mislio da ću biti sretan. Sretan je u stvari nekakva površinska varijanta. Malo dublje je u stvari ispunjenje. Nekakav mir, zadovoljstvo. A ja sam osjećao sve veću i veću prazninu. I bio sam zbunjen. Kako to? Ja sam mislio da će mi to sve učiniti da ću ja biti that's it, to je to, a u stvari to nije to. Kako može biti to nije to? Sve što treba ja sam napravio, a to nije to. I onda se postavi pitanje, a šta je to? Šta je to što ja tražim?
Pa sam onda počeo tražiti, pa sam osjećao frustraciju, pa sam lutao, pa sam bio nekako pogubljen u tome i čitao, istraživao i na kraju došao do ovoga. A to je? Pa, ova tema kojom se bavim i rekao bih morao sam proći taj put i kad sam došao do toga, kad sam napipao ovu temu, ranog razvoja utjecaja na život, to je tema. Meni je bilo, to je to, that's it, zbog tog sam se rodio, ovo treba, ovom vrijedi posvetiti život. I onda sutra kad umrem, imat ću osjećaj, imalo je smisla. Odradio sam nešto što sam trebao napraviti, zašto sam se rodio. I za sad to je u biti neki moj osjećaj ispunjenosti i odrađivanja šta je meni, da kažem, bilo dato da napravim. I ja osjećam nekakvu svrhovitost. I da nisam to našao, bi se osjećao jako prazno, bolno, razorno bolno prazno. I to je to stanje koje mi ljudi znaju na terapijama opisivati, baš razorno bolan osjećaj. I ja sam u određenim godinama svog života isto imao taj razorno bolan osjećaj i išao sam na terapiju i nisam čak znao ni objasniti šta me muči. Kasnije sam shvaćao u stvari da je to ta praznina o kojoj pričam, jer u stvari nisam bio na liniji tamo gdje trebam biti. Malo sam skrenuo. I onda sam se uspio nekako vratiti i nisam znao ni gdje se trebam vratiti, ali na kraju kad sam sjeo u to, onda sam osjetio, that's it. Evo, to je to šta ja trebam raditi onako. Što misliš da nisi odustao? Što misliš da nisi prihvatio tu prazninu koju se osjećaš? Šta te je motivisalo da nastaviš dalje tražiš? Ako si se već ostvario u tom nekom svetovnom koji nam se prvo daje kao sve što si naveo, novac, uspeh, rezultati, šta god, i osjećaš prazninu i ako sam te dobro ispratio, bio si ljut, kako, zašto sam sad prazan? Tako si ispričao. Da. Nisam te ja poznao tada. Zbunjen, frustriran. I što si nastavio dalje? Zašto misliš? Šta je bilo karika koja te... Zašto si nastavio? Jednostavno taj osjećaj, to nije to. Sve sam što sam htio napravio i shvatio sad, tek kad sam napravio, da postigao da to nije to. I ne mogu ostati miran s tim sad, idem ja dalje u tome. Jednostavno ovo nije. Ovo je krivi put. Ali ne znam koji je pravi put. I trebalo mi 5 godina istraživanja, eksperimentiranja, traženja, transformacija, promjene od frizure, oblačenja, ponašanja, društva, okoline, cijeli jedan niz ljudi je nestao iz mog života i neki drugi ljudi su čudnovati došli u moj život i sve se nekako počelo mijenjati jer sam se ja mijenjao i bio sam u jednoj tranziciji. Dok nisam nekako sjeo, to je to. Ko da izađeš iz nekog krivog autobusa pa ideš preko brda i dolina i na kraju sjedneš, sad je to pravi autobus i sad sam krenuo tamo gdje trebam ići. Kad kažeš nestali su ljudi, šta si im uradio? Šalim se. Sad sam te na drugu tek shvatio. Šalim se. A kaži mi, savjet za ljude koji se trenutno osjećaju kao što si se ti ranije osjećao, to je da vidim neke rezultate, ali osjećam prazninu. Šta bi bio? Ili možda ako nećeš da daješ savjete drugim ljudima, vidim, koji bi savjet dao sebi u tom trenutku, sada, iz ove perspektive? Pa ne bi ništa mijenjao, jer jednostavno i ja sam trebao sazreti da dođem do toga da neke stvari mogu čuti i shvatiti ili primiti, da mi postanu zanimljive. Kako sazrevamo mi za to? Šta se tu dešava sa našim mozgom? Ono što, dakle, malo prije sam spomenuo mozak i mogli bi puno o tome govoriti, baš sazrijevanje organizacija mozga, kako se taj zreli dio u nama formira, koji su to dijelovi mozga. Dakle, to postoji jedna vrlo konkretna, potkrepljena priča oko toga. No, ova tema mislim da ne spada u organizaciju mozga. Ovo je tema nešto gdje bi rekao više ono što se sve češće govori, da
mozak nije kompjuter, nego da je mozak receiver, da je mozak radio. I radio ne proizvodi programe, radio emitira i prima signal. I rekao bi da mozak radi jedno i drugo. Jer ne možemo pobiti ili ne vidjeti ovaj dio u smislu da mozak proizvodi i radi što, ali ja osobno nekako vjerujem i u taj dio da je mozak i receiver i da je u stvari radio koji prima signale i onda ih pušta na van, ko što radi radio, gdje u stvari ova tematika spada u onu temu koju možda smo doticali, u mnogim sam podcastima znao dotaknuti, spomenuti, a to su ti nivoi svijesti. I u biti ja sam bio u transformaciji nivoa svijesti, što nije toliko vezano za organizaciju ili reorganizaciju mozga, nego više na taj receiving, primanje. I u meni se mijenjalo, ja sam se mijenjao da bih neke stvari mogao pojmiti, shvatiti, da bi mi postale interesantne, da bi me privukle, morala se desiti transformacija u meni, a ona nije došla preko noći. Mada ima slučajeva da može doći preko noći, da može biti katarza, da se može nešto kliknuti u čovjeku, kao što je spominjan Eckhart Tolle, koji u jednoj noći se neću reći prosvjetlio, ali odskočio i drugačije vidio svijet. Ali najčešće to je jedan proces koji ide u nama. Tako da mislim da nisam niti bi nešto ubrzavao, baš nekako sam prošao trening određeni da bi došao do toga da mi neke stvari imaju smisla, ali vjerujem da sam iste te stvari ili knjige ili pojmove ili znanja, da sam ih prije par godina od tog trenutka čuo da ne bi odreagirao na njih. Ali onda u nekom trenutku sam baš bio spreman da mi dođu i da kažem pa to je to. I sve mi ima smisla i sve. Ali definitivno, odgovorno tvrdim, ja isti prije više godina te iste stvari da sam čitao, ne bi ja to ništa kužio. Kad kažeš nivoi svesti za ljude koji nisu slušali možda ranije neki podcast, samo ukratko. To je koncept spiralne dinamike svijesti Kena Wilbera, velika tema, predivna tema. U nekim podcastima sam govorio o tome, pa eto, ako koga zanima da sad, obično ne želim otvarati tu temu, ako dobro. Nemam, na jednom podcastu sam se baš 3 puta rekao neću govoriti o tome, ali ako nemamo barem 2 sata da govorimo o tome, onda bolje. Ko je rekao da nema? Šaj se, ja poštujem tvoje vreme, imamo dogovor, pratim sve da znaš. Ok, onda da se nekako nadovežemo na sve ovo što smo do sada pričali, kaži? Ne, samo stavim. Da se nadovežemo na sve ovo što smo do sada pričali, otvara se ono pitanje veliko, to je mi se često pitamo kakvi mi želimo da budemo. Idemo u tom pravcu. Ja bih voleo da se ponašam tako. Ja bih voleo da ovo radim. Ja bih voleo da ovo imam drugačije. A retko kad meni deluje, barem tako, da se pitamo zašto sam ja ovakav kakav jesam sada. Bravo. Baš si dobro rekao. Mi negdje najčešće polazimo od toga šta bi mi svo nešto htjeli i sve, ali rijetko se postavlja pitanje ili pitamo se zašto ja to ne mogu već sada ili zašto ja to nisam mogao prije, odnosno zašto sam ovakav kakav jesam. To je sad tema gdje nam na jako veliki broj ljudskih tematike ili funkcioniranja, u stvari tema razumijevanja ranog razvoja daje odgovore. Ja volim reći, ja koji se bavim ranim razvojem, nije sve rani razvoj. Definitivno nije sve. Postoji i šira priča, i postoji i epigenetika, postoji nasljedstvo loze, postoji horoskop, šta god. Ali rani razvoj je nešto što je jako dobro objašnjeno, razumljeno, na čemu je puno autora u zadnjih 100 i nešto godina imalo vrlo konstruktivne, pametne koncepcije, teorije, mape, koje nijedna nije idealna, ali nam daju sve bolju i bolju sliku. I onda kad to kombiniramo sa
empirijskim iskustvom, kroz psihoterapiju, rad s ljudima i u stvari upoznamo nekog čovjeka kakav je danas, a onda kroz rad upoznamo kako je rano djetinjstvo imao i pa onda vidiš 100 takvih ljudi i onda vidiš da su stvari nekakve jednostavno poprilično eksplicitne, onako, da postoji jasna korelacija, da određena iskustva daju određenu funkcionalnost ili nefunkcionalnost u životu i onda kad se to potvrdi sa određenim relevantnim teorijama, znanstveno utvrđenim, priznatim, prihvaćenim i vrlo različitim, pa dolazi do konzilijarnosti gdje više teorija u stvari jedna drugu podupiru i objašnjavaju. Dakle, onda dobijaš nekakvu sliku da možeš reći ovo fakat drži vodu, ima smisla, mogu ja u ovom slučaju osobno stati za toga i reći to je tako i mada volim reći studentima na prvoj godini i uvijek kažem ljudi sve što ćemo sada učiti molim vas da od početka sada evo svi se dogovorimo da smo spremni u nekom trenutku kada dođu nova znanja odreći se svega ovoga i prihvatiti neku novu ideju ako bude bolja ili neki novi koncept i reći nije, možda je drugo. Tako da ne uzimamo kao sveto pismo niti dogmu sve ovo što znamo jer je to ipak područje što sam rekao na početku nekakvog razumijevanja ljudskog bića koja nije matematika, koja je vrlo neegzaktno i podložno promjeni i mora biti podložno promjeni jer predaleko smo mi još od nekakvog konačnog razumijevanja šta je svijet i šta je čovjek. Dakle, mi sad, rekao bih, tapkamo u polumraku i otprilike naziremo nekakve obrise i onda od tih obrisa zaključujemo aha, to je tamo čempres nekakav i ono je česma kraj njega i to je tu, a možda je vuk stao, ali vjerojatno je to. Tako da je to neki realitet, zato kažem, nemojmo se vezati ni za jednu koncepciju, teoriju, ali trenutno je to možda najbolje što u ovom trenutku možemo reći, eto, nečeg se trebamo držati, ali neko svetog pisma. Kad si malo pre spominjao pa si rekao da neka loša iskustva mogu da utiču na to kako se mi ponašamo danas, iako je prošlo od toga 20, 30, 40, 50 godina, ako sam te dobro razumeo. Koja je sve to neka loša iskustva, neki primjer, nešto kako bismo mogli da... Pa ajmo se vratiti na tvoje pitanje prvog s početka, prvoj minuti, a to je zašto neki ljudi mogu, što sam rekao, manifestirati, realizirati u životu, zašto nekima ne. Ne ide to od ruke. Dakle, ovdje sad govorimo o najdubljim nivoima nesvjesnog, duboko nesvjesnog, gdje određena iskustva nas formatiraju. Ja ću sada dati nekako objašnjenje, ali je simplificirano, da se ne shvati doslovno. Ali u djetetovom svijetu, dakle kad smo bili beba, mala beba, dijete ima potrebe. Ono osjeća glad, žeđ, počnimo od toga. I ono šalje signal, zakmeći, zaplače. I onda, gle čuda, cika dođe. Flašica dođe. I ja sam se najeo, napio. U impresiji djeteta, u dubokom nesvjesnom, sjeda, ugravirava se iskustvo koje postaje duboko uvjerenje. Ja sam to napravio. Ja sam capable. Ja sam sposoban mijenjati vanjsku stvarnost i svoju stvarnost. Ja zatražim i ja postignem. I to postaje duboki nesvjesni stav. Ja imam moć, agency. Ja mogu mijenjati, ja mogu činiti, ja mogu ostvariti, ja mogu realizirati. I onda kad se puno puta događa to iskustvo da dijete nešto treba, dakle govorimo o potrebama, ne o željama. Želje će doći kasnije i one trebaju imati drugačije iskustvo. To je ona tema postavljanja granica i djetetove se sve želje ne smiju ispuniti, jer ćemo time napraviti štetu. A kada govorimo o potrebama i najranijoj fazi prve godine, kad je najdublji setup
dječjeg budućeg ljudskog nesvjesnog, iskustva gdje ja zatražim, a mama dođe i odradi i da mi i pokrije me i zagrli me. I, dakle, ja kmećim i učinim da se realizira ono što ja trebam. Unutra sjeda, sad ovo je, možemo reći, stav, ali ovo puno dublje od stava. Zato kažem, kvantna fizika bi negdje tu dala više promatrač mijenja promatrano. Dakle, ja mogu biti onaj koji promatra, ja mogu mijenjati svijet, ja imam tu ability, tu sposobnost, ja imam impact. I to je stav, attitude, duboki, s kojim dijete odrasta u osobu sa uvjerenjem, nesvjesnim i ne razmišlja o tome, jednostavno njemu ide. Jer on nastavlja tu priču. I nekako svemir, svijet mu se poslaguje, ja nešto zaželim i radim, on djeluje, on se trudi, on radi, ali nekako nije ovo sve stvar materijalnog realiziranja na nekakvom širem planu, nekakvog polja. Lynn Taggart, recimo, njena knjiga, dolazi do manifestacije, realizacije, materializacije onog što ja nosim u sebi. Sad to je jedna varijanta, krajnost. Uzmemo dijete koje traži, kmeći, ništa ne dolazi, gladan sam, hladno je, upiškio se, ništa ne dolazi, zapomažem, urlam, pojačavam signal, ništa ne dolazi i onda na kraju kolabiram jer ne mogu više toliko vrištat, plakat, derat se. I ako se to ponavlja više puta, na kraju sjeda osjećaj, ja ne mogu, ja ne mijenjam svijet, ja ne utičem, ja nisam faktor, ja nemam tu moć, ja nemam taj impact. Svijet se događa, vanjska stvarnost se događa, nevezano za mene, i ja tu ne mogu ništa. I sad ta osoba 34 godina kasnije ide na edukaciju iz manifestiranja i prolazi, trebaš razmišljati, trebaš ponavljati, trebaš raditi afirmacije, trebaš ovo ono, ali nema se na šta primiti. Jer duboki program je ti nisi taj, ti to ne možeš. Ti nemaš to iskustvo. Ti u sebi nisi nikada, pogotovo u onoj ranoj fazi, kad je to trebalo sjesti, nisi doživio da imaš impact na svijet. I to ne možemo sad na top-down modelu, da kažem, inducirati u osobi da sad ja to mogu. Jer duboki program kaže, ne, ti nisi taj. Ti nisi faktor u svijetu. Ja nisam faktor. E sad, kako doći do toga da se tu stvar promijeni? To je rad, recimo, u terapiji gdje doslovno se trebamo vratiti u ta prva iskustva i prepraviti ta prva iskustva. I sad taj prepravak ide opet na onom nivou na kojem je iskustvo i nastalo. Znači duboko regresivno stanje, duboki osjećaj, odnosno ulaska u ono, dakle negdje formiranje originalne situacije i drugačiji ishod od originalne situacije, ali ne na način da ostanemo na ovim pličim dijelovima ili novim dijelovima mozga, nego da idemo na duboko implicitnu memoriju i u tom stanju doživimo neko novo iskustvo. I to sam više puta prolazio s ljudima u terapiji gdje ovo bude nešto drugačije, struji mi, osjećam se ja, sve nekako drugačije, ja sam drugačiji kad prođem kroz to iskustvo da promijenim. Da li ti mijenjaš to iskustvo ili samo doživljavaš novo? Koje? Za implicitnu memoriju, za taj nesvjesni dio, ne postoji novo, ne postoji timeline, ne postoji jučer i danas. Postoji samo jedno sadašnje stanje i mi ulazimo u to jedno sadašnje stanje koje je na našem timelineu bilo prije 30 godina, 40. Ali kada uđemo u njega, to je sada. Znači, mi ulaskom u te momente koje smo proživjeli nekada, oni u tom trenutku nisu više nekada. Oni su sada. Tada postane sada. Kužim tvoje pitanje, ali je jednostavno naše nesvjesno ne živi u timelineu. Zašto sam te ovo pitao? Pitao sam te zato što
često možem, ono što si malo pre pričao, da imamo utisak da smo u konfliktu sa celim svetom. I sada, da li ja težim da zadovoljim razne neke druge potrebe na osnovu te nezadovoljene koja se desila i kada sam ja stekao utisak da nemam uticaj na svet, da li ja to sad pokušavam da nekako nadomestim, dopunim? Jel me razumeš? Ne, vidim po licu. Na primjer, ovo nije moj lični primjer, ali mi to jedino sad pada na pamet. Pitam za prijatelja. Pitam za druga. Na primjer, recimo nisam dobio pažnje kad sam bio mali i sada šta god Ema radila, ja imam utisak da nije dovoljno, iako se ona možda trudi super, a ja u stvari kao da od nje tražim da dobijem tu pažnju kad sam bio mali. Da dobiješ ti od nje ili ne kužim? Ne znam, nije dobar primjer što sam ja imao puno. Moja majka prestala da radi kad sam se ja rodio. Pokušavam da nađem... Ok, možda ovako. Da li mi te rane iz ranog razvoja, iz detinjstva, kojih čak nismo ni svesni, pokušavamo da lečimo sa ljudima 20-30 godina kasnije, ali bez obzira šta ti ljudi radili, to ne može da se izleči jer to nije njihov posao da leči. Ok. Šta s tim raditi? Ok. Dakle, ovo je sad malo drugačija tema, samo da bude jasno ovo što smo govorili, ta duboka manifestacija, sve skupa je jedna tematika, sad idemo na malo isto duboku, ali mrvicu pliču temu u smislu nenamirenih primarnih potreba i traženja našeg opet kompulzivnog, nesvjesnog traženja namirenja tih potreba od strane ljudi kroz život koje srećemo, a najviše onih s kojima imamo emocionalnu vezu. Na njih smo nekako ukopčani i od njih očekujemo nesvjesno, opet naše nesvjesno, da nam daju ono što nismo dobili od mame, a najviše partnera. Da. To, u smislu pitanje je zašto se mi stalno ili zašto se osjećam loše? Kao, da li je to iz ovih nekih tunela kojim sad ti pričaš? Ja to sad zamišljam kao neke tunele kroz koje ti prolaziš, ideš, a nemaš pojma da ideš kroz te tunele u životu. Kad kažeš loše, probaj malo samo da imamo. Ko je loše? Kako loše? Pa ja ću sad da šaram, a ti uzmiš šta ima smisla. Naprimjer, rekao si sve sam ostvario i tako dalje, opet sam osjećao prazninu. Imam sjajne prijatelje, osjećam se usamljeno. U svem onaj primjer, prazna čaša, puna čaša. Moja perspektiva je nešto što me koči, nije moja realnost baš toliko loša, ali sve mi je teško. Imam utisak da nisam ostvario svoj potencijal. Imam utisak da iz svake veze izlazim, odlazim i tako. Gomila nekih stvari. Nije u jednoj reči bilo loše. Sad nek svako uzme za sebe ono što sluša, zato sam išao malo Ok, ajmo malo preciznije da bi lakše objasnili. Ovo sve stoji, ali to su onako generalna velike teme. Da. Možda da idemo ovo što si rekao, nisam imao pažnju. Odnosno nisam doživio da me se doživljava. Znači nisam doživljen, nisam viđen, nisam potvrđen, nisam, ja volim reći, ubran, u smislu da je neko skužio me kad sam bio mali, da sam osjetio da me nisam upoznat. To je možda najbolja. Nije me niko upoznao kakav sam ja stvarno u sebi. To je možda najprecizniji način. Izvim te prekidam, kao vidio sam jednu sjajnu definiciju prijateljstva, kaže nije nam prijatelj onaj kog mi mislimo da znamo, nego doživljavamo najboljeg prijatelja onaj za koga smatramo da zna nas najbolje. Da. Ovo što si sad rekao. Pa ću ja da dodat. Vratit ćemo se. Ali da bi nas neko upoznao, mi se tome moramo otvoriti. I dat mu priliku da vidi o nama ili u nama ono što inače ne pokazujemo. A da bismo se nekom otvorili, moramo se osjećati jako safe s njim. I to je negdje tema koja, recimo, opet objašnjava terapiju. Jer terapija je mjesto gdje se u stvari s terapeutom, zato što on zna kako i šta treba, a osnova je da stvori osjećaj sigurnosti. S njim se ja mogu otvoriti. A onda mogu doživjeti da me on upozna. I da
budem spoznat i upoznat i skužen i shvaćen i razumljen od strane nekog. To je proces koji mene mijenja, jer ja onda postajem neko ko ima snažniju konekciju sa sobom. Mi funkcioniramo na način da bismo upoznali sebe, moramo se ogledati, što kažemo, u nečijim očima, moramo doživjeti da nas neko drugi upozna da bismo mi upoznali kakvi smo mi. Ali da bi nas neko upoznao, nekom se moramo otvoriti. A da bismo se otvorili, moramo se osjećati safe. Sigurno u tom odnosu. To je negdje tema koja se događa u ranom periodu. Ako je dijete imalo siguran odnos, zato je siguran attachment ključan. Jer ako imamo safe attachment, dijete će se otvoriti roditeljima i onda se dešava jedan od niza tema i primarnih potreba, ova u smislu da ga onda da ga roditelj upozna i onda to dijete može reći, što je dosta rijetko, da moji roditelji mene znaju, što bi rekli, u dušu, ono kakav ja jesam stvarno. Češća varijanta je da ljudi kažu, oni nemaju pojma ko sam ja stvarno. Jer se nikad nisam osjećao sigurno da ja to njima pokažem. Oni su sve znali kakav ja trebam biti, šta ja trebam biti, ovo ono, ili kad sam ja se pokušao otvoriti, to nije bitno, to je bagateliziranje i onda sam se zatvorio i ja se njima više ne otvaram. Ajme sjeti šta smo bi trebali. Htio si da se nadovežeš za prijatelje. Prije toga? A pre toga je bilo vezano za zašto se osjećamo loše. Pa je bilo, sad pokušam da im na što sve želiš da te vratim. Rekao sam ti da prije ono što si rekao za prijatelje, pa sam se nadovezao, smo bili na temi, jel se ti sjećaš? Ne. Sad je 7:10 tako uveče, tako da možda je to uticaj, ali čekaj da vidim. Počeli smo sa objašnjavanjem zašto se osjećamo loše. Aha, da li mi dopunjujemo svoje rane iz detinjstva sa nekim drugim ljudima? Bravo, to je to. Ok, to ćemo izbaciti. Ne, sve ostaje da se zna, da promišljamo dobro o ovom razgovoru, da znaš. Da te podsjetim ponovo ili... I sad se možemo vratiti na ovo što si rekao, pitanje, pa sam predložio ajmo ići sa tom jednostavnijom dimenzijom koju možemo lakše, a to je da li sam doživio dovoljno pažnje. I onda mi pokušavamo od ljudi dobiti tu pažnju. I sad negdje tvoje pitanje bilo da li se mi možemo namiriti te pažnje. I odgovor je da kažem i da i ne. Nekad imamo situacije, dakle ne samo pažnja, nego ostale primarne potrebe ako nam daje partner ili prijatelj, da nas to mijenja. I ljudi zaista sazrijevaju, nastavljaju svoj rani razvoj kroz taj partnerski odnos ili prijateljski odnos i nastavljaju svoj razvoj. Dakle, idu u zreliju varijantu sebe jer dobivaju ono što im treba. Međutim, nekad ljudi ostaju zaglavljeni u djetetu koji dalje traži i u biti ne izlaze iz tog dječjeg dijela. I negdje recimo i kod nas u osobnom razvoju u programu, negdje i kažemo, prva, druga godina je manje više ok da si u poziciji da dobivaš i da se namiruješ. Ali već negdje najkasnije, treća godina, otvaramo temu, ok, sad polako, kako ko može, neko neće, ali otvaramo temu afirmiranja zrelog dijela u tebi. Dakle, i do tad smo radili na zrelom dijelu. Da li može sada sazreli dovoljno, da li u tebi ima dovoljno zrelog dijela koji može preuzeti odgovornost za vlastito nenamireno dijete, koji može reći, ok, sad sam ja ušao u fazu da, draga, da silno trebam da me ti vidiš, doživiš skupa i vidim da to radim, ali ok, sad ću zaustaviti to i vratit ću sebi, ja ću se hendlat sa tim, ne moraš ti biti ta koja ćeš me doživljavati, vidjeti, dati mi ono što mi mama nije dala, nego ću ja negdje preuzeti odgovornost za svoju potrebu i neću biti ljut na tebe što me ne vidiš, ne doživljavaš i sve skupa.
jer negdje i ne moraš, ili bilo bi lijepo da hoćeš, ali ne moram prekinuti odnos s tobom jer mene toliko boli moja dječja rana da ja sam sad ljut na tebe jer ti mene ne doživljavaš. Kad kažemo taj pojam ne doživljavaš, recimo vrlo česta varijanta je, da malo konkretiziram opet to, ona njemu kaže sutra kad ideš otiđi u dućan i kupi mi šampon, regenerator i ne znam mlijeko i kruh. I on dođe i kupi sve, ali zaboravi regenerator. I ona dobije slom živaca. I kad krenemo u to zašto je ona tako pobjesnila i zašto je njoj to toliko smetalo, u stvari dođemo to, nisi me doživio. Ja sam ti rekla. Ja sam ti, dakle, nisam ti bitna. Nisi me čuo. I u stvari to pogodi nju u staru ranu gdje me mama nije vidjela. Tata me nikome nije doživljavao. Množili su me s nulom. Ja za nje nisam bila bitna. I onda to što je on zaboravio regenerator u stvari u njoj izazove eksploziju. Ali nije do regeneratora, on je samo kidač stare rane koja je puno starija, odnosno ide iz ranog perioda. Dame i gospodo, Tomislav Kujiš objasnio zašto biramo partnere koji liče na naše roditelje i kao svi se smijemo, ali to je tako. Da. Da li misliš da napravimo malo digresiju samo na cijel razgovor, da li misliš da zapravo biramo te partnere upravo iz te rane koju želimo i možda naše nesvjesnost misli da može da to izleči, ili misliš da su neke druge? Pa nekako ona generalna definicija, ali ovo je jedna stara postavka gdje u biti biramo partnere koje naš sistem poznaje i koji su, što kažemo, iz naše priče. Nedovršene priče. I mi želimo u stvari sličnog za naš sistem nesvjesni istog. Dakle, želim mamu s kojom tatu, s kojim želim, ili koktel mame i tate na temu nedovršenih priča, prepoznat i prepoznajem u nekoj novoj osobi u koju se zaljubim i od nje očekujem da ja dovršim, da me konačno vidiš, čuješ, doživiš, namiriš, daš sigurnost, reguliraš me, brineš se od mene i sve ono što mi je trebalo, ali prepoznajemo sličnu tipologiju, sličnu energiju, slične sposobnosti i nesposobnosti, kompetencije, a najčešće nekompetencije koje su roditelji isto tako nemali. I onda očekujemo te osobe koju smo baš izabrali zato što nema te kompetencije koje mi želimo da nam da od nje dobijemo, očekujemo da nas ona voli, što ja volim reći, onako kako nas ni majka nije voljela. I naravno da tu upadamo u razočaranja, u poređivanja, aktiviranja starih rana i sva ona tuga, bijes i jad što smo nosili od prije, u stvari sad se bude u partnerskim odnosima i onda mi doživljavamo da je ta osoba loša, da je ona kriva, da ona mene povrijeđuje, vidi šta se mi učinio, vidi zbog tebe se ja osjećam tako, ali on je samo došao i pritisnuo dugme. A sve ono ispod dugmeta smo mi nosili u sebi. Ali mi imamo osjećaj, ti koji se pritisnuo dugme si učinio u meni, ali on je napravio samo ovo. A u stvari ispod je ono što se aktiviralo, stara priča. Ali ovo je već nekako stara priča inače. Da, ali vrlo važna, zato što je bilo bi dobro da ustaneš svako jutro da se podsjetiš da si ustao sa tim ranama, da si ustao sa stvarima koje dolaze iz tebe, da nije nužno, to je najlepši primjer koji sam pročitao, mislim da je Anthony de Mello ili tako negde, da se sretnu dva prijatelja i jednog je ujela osa za ruku i dođe i potapše ga po ramenu kao, gde si čoveče, i potapše ga tu gde ga je ujela osa i on krene se dere na njega. Znaš, u stvari nije ovo što ga je potapšao, nego je osa tu. Da, to je da je posjekotina tu, pa da može, eto, da. I onda ovo realno nije ništa, ali da je tu rana bi vrištali. To je to. Upravo je to, zato, mislim, možda jeste stara priča, pogotovo u tvojim krugovima jer se ti baviš ovim temama, ali znaš, nije, da li postoji mogućnost da postanemo svesni toga, da reagujemo iz naših rana, nije nužno ta osoba protiv nas ili baš namerno sad hoće nas da povredi, iznervira šta god, nego da ja nosim nešto u sebi, čoveče, što nije isceljeno.
Da, pa to su svi ti radovi koji psihodinamski, koji nas vode u razumijevanje svog ranog perioda i kako je on utjecao na naš život. To je raro biti, rani razvoj utjecaj na život. Dakle, to je jedan od programa koje ti vodiš. Ne vodim više, to je sad cijeli veliki tim koji vodi u svakoj državi, gradu. Koliko država? Online. To je interesantno. Pa u biti u Ljubljani, Zagrebu, Beogradu i Splitu imamo centar, odnosno i u Podgorici. Tako da tu imamo grupe, razrede i još imamo varijantu hibrida gdje ljudi iz cijelog svijeta, imamo od Amerike, Kanade, Norveške, Švedske, u biti čak Azerbejdžana i slično. Pa su to sve naši ljudi, ali prolaze dio online i onda dio je uživo. Tako da, eto, i njima je omogućeno da prođu program. Ali to je ta tema koja je u biti krenula sa tim RIR-om, rani razvoj i roditeljstvo, nekad davno, sad skoro već 20 godina, Bože sačuvaj, ne mogu shvatiti. Ali baš su hiljade i hiljade ljudi su prošle to i negdje uvijek je isto to iskustvo, da oči se otvore i počneš sagledavati sebe i razumijevati zašto si takav kakav jesi i kako je to nastalo. Ali je u stvari RIR je više za roditelje i to je taj što smo prošli put pokazivali u aplikaciji IPD Academy, prije bio u web stranicama, sad se na mobitelu mogu slušati predavanja i još da ti stručni asistent koga smo istrenirali da razmišlja kao što bi ja razmišljao, da u stvari imaš konzultacije i razgovaraš s nekim ko u stvari ti kao da razgovaraš sa mnom. Da li ga ti nekad koristiš kao pričaš sam sa sobom? Pa ja sam fasciniran, nekad sad se mogu našaliti, mogu biti... kako pametan ovaj čovjek. Da, mogu biti malo ljubomoran, čak otkud ti ovo, znaš, sam sebe, znaš, sve, ali što je pametan, nije što je moj, ali što je pametan. Nije što sam ja, znaš. Ali ne, fakat je, znaš, ti ko čovjek zaboravljaš, ne sjećaš se, ali kad u AI staviš sve zna sve i tako dobro to, ali je bio veliki put, dugo smo ga trenirali da razmišlja na način, jer ne razmišlja svaki AI isto, obično ti negdje ide nizlaku i onako uveseljavate, da tako kažem, i nastojite učiniti sretnim i to, ali ovaj je u stvari kako bi baš, da kažem, terapeut ili kako bi neko od nas razgovarao, da je onako malo i challenging i da ne daje savjete, nego da te vodi da sam razumiješ, da sam skužiš, pa da onda sam dođeš do odgovora na pitanje koje si htio postaviti. Ali onda ti to ima smisla da si sam to spoznao, a ovako kad dobijemo servirane odgovore, da li vjerujemo njih ili ne, ja uvijek kažem protiv sam savjeta, ali to nas instruira i ne moramo u njih vjerovati. I želim da na ovu temu, pogotovo kad je tema roditeljstvo, ljudi dobiju potkrepljene činjenice koje mogu provjeriti na sebi i kad vide i da im ima smisla i da je to nekako i utemeljeno i znanstveno i empirijski i potvrđeno kroz druge ljude, da onda mogu iz toga izvući zaključati i reći ja želim to i to svom djetetu ili želim biti takav i takav roditelj. I u toj situaciji vjerujem da trebam, dakle imam uvjerenje da trebam postupiti tako i tako. Ali ne zato što sam pročitao knjigu nekog autora koji je rekao ti to sad, kad dijete to i to, ti sad to i to. Mi bi svi htjeli te recepte, pokvari se veš mašina, šta treba raditi, a dijete je puno kompleksnije, nije veš mašina, a i recepti koje daju stručnjaci su, kako da kažem, nepouzdani. Mi imamo niz autora čije knjige bi danas trebale biti, da kažem grubo, zabranjene, jer teze, tvrdnje koje su tada pisane, danas su apsolutno, ne da kažem sumnjive, nego dokazano neispravne ili štetne. Ali knjige se i dan danas prodaju, jer eto, to su knjige, autorski rad, pa možeš kupiti. Da li pričaš o ovim tehnikama tipa da treba ostaviti dijete da plače dok se ne uspava? Pa od toga, da, pa nadalje. Znaš kako je bilo moje iskustvo kad sam počeo da čitam prvi put knjige o roditeljstvu? Jer
kad nisam bio roditelj, nisam nikada pomislio na to. Bilo mi je da dok sam čitao sam vaše nekompetentno dete, ne znam da si upoznat sa knjigom ili ne, ja imam utisak da nisam čitao o roditeljstvu, nego o sebi i o mom djetinjstvu. To je to. Rekao bih najbolje knjige o roditeljstvu idu iz literature koja nije o roditeljstvu. Jer puno knjiga o roditeljstvu su napisane kao priručnici za rukovanje djetetom. I jako su dobro prodavane zato što su dale ono što bi roditelji htjeli. How to use, šta ja da radim tada, kada. I postoji potreba tržišta i onda kad se neko sjeti i napiše tako neki priručnik, to postaje zlatna knjiga roditeljstva zato što je dala odgovor na potrebu. Ali potreba je kriva. Kako to misliš? Obično naša potreba kao roditelja ide iz toga kako da postignem da moje dijete se ponaša onako kako bi meni pasalo. Kako se meni sviđa, kako je meni komotnije i lakše. I onda kad se pojavi neki autor koji kaže kad vaše dijete se baca po podu, vi onda napravite to i to. I ako to dovede do toga da se dijete prestane bacati na podu, to je super. I ta knjiga će se prodavati izvrsno i roditelji će biti sretni, eto metoda radi. Ili neće spavati, kako da učiniš da dijete spava. I onda učiniš. A onda se dijete godinama sutra sa 20, 30, 40 godina liječi na terapiji od toga što si ti uspio. I to ljudi ne razumijevaju dovoljno. Zadovoljni su u tom trenutku jer su dobili rezultat. Zadovoljan je autor jer je dobio satisfakciju financijsku za sve to skupa. Jedino je nezadovoljno dijete, ali njega niko ništa ne pita. Meni deluje sad ovo što si pričao, da, znaš kako kažu kod nas, malo deca, mali problem, veliko dete, veliki problem. Zato što ide iz te perspektive. Jer ako ti postaviš te stvari na samom početku, o čemu ti učiš druge ljude, da. Deluje mi da ti onda mislim da je to, ne znam ko je to rekao, ali kaže, ako šaljemo decu kod Cezara, kao ne možemo se čudimo što nam se vraćaju Rimljani. Znaš, kao prosto ti ubacuješ dete u jedan sistem koji ne funkcioniše baš kako treba. Da li je to, ne pričam sad o školskom sistemu i tako dalje, nego ovo, baš o roditeljstvu. I onda kad se to dete vrati ili izađe iz tog sistema i ti kao šta je sada? A zapravo si radio neke pogrešne stvari koje su načinile neku nezgodu ili nešto što nije dobro za dete. I ta ideja malo deca, mali problem, veliko dete, veliki problem, deluje mi kao da je upravo što niko to dete ne pita, nego ti pokušavaš da ga naučiš da glumi u tom trenutku kako tebi odgovara, a ne da ga razviješ. Ja sad čitam jednu knjigu o tome odnos između oca i sina, na primjer. Biblijska je knjiga, hrišćanska, i ono što je meni interesantno jeste da ja sad nemam odgovor na pitanje kada dečak postaje muškarac, šta znači biti muškarac. Znaš, jasno mi je da naši moderni načini gledanja da je muškarčina neko ko je sila, ko je vulgaran, ko je jak i tako dalje, da to generalno je neki model koji meni ne pije vodu, da je možda gentleman i neko ko je svestan svoje snage, ali isto tako svesno bira da ne koristi svoju snagu i da nije impulsivan, možda to čini u mojoj nekoj priči više i tako dalje. Tako je. Znaš, ali to su sva neka pitanja sada koje si otvorio, vrlo mi je to interesantno, zato što mi deluje da ne mora da bude malo dete, mali problem, veliko dete, veliki problem. Ovo je posljedica neadekvatnog pristupa djetetu kad je bilo malo, a onda kada postane veće, onda dolazi naplata toga. Ti si sumirao ovo što sam ja mislio, ali jako mi je bilo teško da... Ja doslovno mogu se sjetiti puno svjedočanstava odraslih ljudi koji su rekli doslovno, čekao sam da dovoljno fizički narastem da im se mogu suprotstaviti, da mogu tatu prikucati uza zid,
da mogu otići od njih, da im se mogu osvetiti. I onda su veliki problem, da. Zato što kad su bili mali, bili su mali problem. Ali cijela ideja, samo primijeti lingvistiku. Malo dijete, problem. Znači mi sad krećemo o tome da je ono problem, pa je onda ovo veliki problem. Već tu smo u krivom području. Dakle, dijete ne bi trebalo biti problem. Roditeljstvo je zahtjevno. Djeca su zahtjevna, ali nisu problem. Znači već samo, da kaže, onaj koji kreirao je već bio u krivom mjestu. Ovu sintagmu je u stvari već bio negdje u krivom mjestu. U problemu. Da, on ima problema. Da. Tako da ako u ranom periodu odradimo stvar kako treba i ako zadržimo odnos, ako imamo taj safe attachment, kako ga već popularni zovemo, onda u fazi adolescencije, koja je jedna velika priča za sebe i predivna je priča i užasno mi je žao što se, ne da se malo, nego ništa se ne zna o tome. A ima tako je krasna priča koja tako rehabilitira i djecu i roditelje. Jer je programirano dijete, svaki adolescent u prirodi u fazi adolescencije ulazi u tipična adolescentska ponašanja. I kad shvatimo da su tipična, normalna, obavezna, neizostavna, onda to više nije da je moje dijete poremetilo se ili da je postalo problematično. Dakle, to je nešto što očekuje. Kad bi roditelji imali znanje o tome da će svakako u toj fazi doći do toga i toga i da tad, da kažem, trebaju to i to, da već da očekuju, da znaju i da nije ništa pogrešno s djetetom, jer svaki adolescent, od zečeva, antilopa, sisavaca do ljudi, u adolescenciji prolazi isti proces. I to mi je stvari jedna neostvarena namjera, odnosno želja koja nije postala namjera, napraviti program za roditeljstvo u adolescenciji. Ali fizički jednostavno ne stižem i ne znam o tom potom, ali evo, baš mi je nekako... Obećaj ovdje sad. Ne, neću, ali želim ga napraviti jedanput, ako dođe do toga da ga složim. Imao sam određene radionice, predavanja, od toga je bilo wow, jer je to toliko game changer, te spoznaje. I adolescencija je isto jedan razvojni proces koji je, neću reći jednako važan ko rani period, jer ipak je ovo alfa i omega, a i rani period jako utječe na adolescenciju. Ali adolescencija će se dešavati ovako i onako, i ako je rani period bio loš i problematičan, adolescencija će to dignuti na intu. Ako je rani period bio dobar, adolescencija će biti, da kažem, dinamično, ali postoji odnos. I neće se dešavati drame, raskidi. Dakle, da, dijete će ući u svoja tipična ponašanja adolescenta, bit će zanimljivo s njim, bit će napeto s njim, ali nije ništa pogrešno s djetetom. Njega jednostavno šusaju hormoni i on prolazi određene procese koje mora proći. Evo, velika tema, pa da ne idemo u nju, ali čisto da ovu sintagmu malo dijete, veliki problem, da ne ide oborima, jer to ne stoji. Zato što u toj rečenici tako mi je delovalo da si bukvalno oborio, ali ono što je meni bilo interesantno jeste da mi posmatramo to veliki problem kao da je to i dalje dete, ali to veliki problem i danas šetaju gradom. To smo svi mi. Znaš, prosto je nije više odnos, veliki problem je to je neko dete tamo, nego to je sad već odrasla osoba koja ne zna šta će da radi sa sobom. Sa svim tim emocijama, sa tom osjećaju zaglavnošću, ovo što smo pričali. I ne može se hendlati i usamljeno je. Najčešće usamljeno da nađe peers, vršnjake, i koji baš nisu programirani da jedni druge odgajaju, da tako kažem, odnosno podižu i razvijaju, bolje rečeno, i nemaju kontakt sa izvorom zrelosti, sa zrelom osobom. I tu obično pucaju stvari. Tužno mi je čuti, često se, jave roditelji djece koja sad već imaju djecu i kaže moja kćer ili sin već 30 godina ne govori sa mnom ili 20 ili
a ja sam sve dala i ona je tako nezahvalna i eto sve sam je dala, ona tako. Nije sve dala i definitivno se trudila, ali nije dala ono što je dijete trebalo. Baš smo sad, danas je bilo jedno predavanje pa je neko lijepo rekao, ja sam trebao klimu, a ti si mi dala frižider. I šta me briga za frižider, ja sam klimu trebala. Tako da to je neka analogija. Roditelji daju nešto što u stvari djeca ne treba i djeca trebaju nešto sasvim drugo. U kratkom, šta je to? Sasvim drugo. I puštam te. Znam koliko je sad. Aj ovako ću, nema ukratko. Mislim da ja sada kažem... Što se mene tiče, ostaniš koliko god dam. Okay. Da ja kažem sada ljubav, ništa nisam rekao. To je misaona imenica koje se nismo dogovorili šta znači. Na kraju Grci su imali 6 vrsta ljubavi, mi imamo u našim jezicima samo jednu i već se tu ne kužimo. Dakle, moramo se dogovoriti o kojoj ljubavi govorimo. No, ono što za dijete znači da je voljeno je za njega konkretno ispunjavanje primarnih potreba. Sad šta su primarne potrebe, to je velika tema, u Riru je onako posloženo po različitim fazama, imamo različite primarne potrebe, ako ju tada dobijamo, onda će dijete reći da mene moja mama voljela. Uvijek kažem ono što je mama, ono što je osjećala u sebi i to što je osjećala u sebi u stvari emociju ljubavi prema djetetu, to je mačku o rep. To je njeno privatno stanje. Djeteta to, da kažem, baš briga. Djetetu treba dijela u smislu da ti meni daješ sigurnost, viđenost, namirenost, doživljenost, potvrđenost, regulaciju, prihvaćenost, sve ono što sad da ne nabrajam. I onda kad to dobivam, ja ću reći da, mene mama voli. Ali to što mama voli i osjeća ljubav, a ne daje ono što dijete treba, tu nastaje problem. Mama će reći ja sam njega voljela, a dijete će reći ti mene uopće nisi voljela. To je tvoja ideja, ali to nema veze s istinom. A ne, jesam, da, ne laže mama, osjećala je da je voljela, ali nije davala ono što je djetetu trebalo da bi dijete osjetilo, doživjelo da je voljeno. Tako da to pitanje šta je to je velika tema, nema jednoznačnog odgovora, postoji vrlo jasno objašnjeno, možemo proći kroz to, negdje je to predmet ovih svih programa. Stvar je u tome što to nije neko znanje koje je došlo iz teorijskih knjiga, dakle potkrepljeno je u teoriji, ali ono što je meni, ponavljam, bitno, pa onda zato mogu stajati za toga, ali to negdje sam sve, da kažem, osjetio u radu s drugim ljudima, sa sobom, na sebi, s klijentima, jednostavno u živoj praksi vidiš da je to. A još kad se to utemelji u nekakvim konceptima znanstvenim, prihvaćenim, onda nekako ima smisla. Moj. Je li tvoj telefon? Sam isključio. Ali... Nema problema. Dole ispod. Imaš drugi? Ne, ispod, iza tebe. Ne, se prekinuje. U suštini, ako sam te... Nema problema. Ja sam mislio, iskreno, da se nešto upalilo na kompjuteru i onda sam gledao. Ako sam te dobro razumio iz svega ovoga što smo sad pričali, da zaokružimo priču, ideja je da ukoliko nismo dobro posloženi u detinjstvu, da ne možemo očekivati da ćemo u zrelosti, ukoliko uđemo u to. Odraslosti, ne zrelosti. Odraslosti, da. Gledao sam kao, da ćemo u odraslom dobu moći tek tako sve ovo što nam se servira danas da iskoristimo maksimalno ili uopšte. I da li je to svoj potencijal, da li je to da pronađemo svoju misiju, da li je to da budemo u skladnim odnosima, sve ono što nama kao ljudima, kao čoveka u duši je potrebno. Dakle, polazi od toga da li smo u detinjstvu to... Evo, da, to je negdje premisa, teorija, ne samo naša, nego generalno svih psihodinamskih pristupa. Negdje u biti naš rani period obojava
naš cijeli život i naše cjeloživotno funkcioniranje. I tu postoje vrlo jasno obrazloženje na koji način i kako. I rekao bih ako smo imali puno negativnih iskustava, za očekivati je da nam u životu jednostavno neće biti lako. Ne zato što je svijet pogrešan, nego naša interakcija sa svijetom je nama naporna, teško nam ide. U konfliktu smo. Ne osjećamo se dobro sa svijetom, s drugim ljudima, sa sobom. I onda obično percipiramo da nešto ne valja sa svijetom, s drugim ljudima, sa šefom, sa partnerom, sa djetetom, a u biti mi smo taj projektor. Sad, ovo je good news i bad news. Good news je što svijet zaista ne možemo mijenjati. Partnera ne možemo promijeniti. Dijete možemo izmodelirati sa velikom cijenom za odnos i za njegov život, ali sebe itekako možemo mijenjati. Ne u smislu da postajemo nekakav drugačiji, nego postajemo onakav kakav smo trebali biti da su sve ili da je većina uvjeta oko nas i ono što smo trebali imati, da smo to imali u ranom periodu. Dakle, negdje da postajemo ona verzija sebe koja smo mogli biti da je bilo sve ili pretežno ok. Ima jedno lepo pitanje, ja sad pravim video pitanje koje bi trebalo postaviti o sebi, hrišćanska. Jedno je bilo da li mi ovako Bog zamislio, odnosno ovo što si sad rekao. Da li su se ispunili ti uslovi koji je trebalo ispuniti. Spomenuo si mi programe, oni se oba se nalaze na aplikaciji? Za sad je u IPD Academy aplikacija u App Store-ovima i ovom Google Store. Ja ću ostavim link da oni mogu da skoče. Za sad je RIR i radimo na RAR-u, pa kad stignemo, jer to je puno posla, uskoro će biti i RAR. Ali RIR sada već funkcionira kao program, već ga ljudi upisuju, ima besplatna verzija, svako si može skinuti. Meni je nekako strašno ljuti kad skinem neku aplikaciju i ne daju mi da uđem unutra da vidimo čemu se radi. Tako smo napravili da možeš ući, možeš vidjeti, možeš pogledati cijelo predavanje, možeš koristiti ovog stručnog asistenta, razgovarati s njim određeni broj, dakle osjeti cijelu priču i pogledati to jedno uvodno predavanje koje se nekada kupovalo od 2,5 sata koje ti da osnove ranog razvoja i roditeljstva. Želja mi da barem to masa ljudi čuje, jer to je fakat neki 2,5 sata važnih informacija, pa eto barem to u onoj besplatnoj verziji. A u biti ova opet varijanta koja se plaća po sistemu Netflixa, prilike taj cijena, gdje u biti mogu u narednim godinama imati stalni izvor informacija šta se događa u djetetu, kako izgleda taj rani razvoj, kroz šta moje dijete prolazi. I ono što je zanimljivo, ovaj stručni asistent na bazi AI-a, on uči o djetetu. Što više razgovaraš s njim, on postaje veći stručnjak za baš to tvoje dijete. A onda imaš drugi chat za drugo dijete. I on svako dijete razlikuje i o svakom uči i daje, neću reći savjete, ali programirani da ne daje savjete, nego da te vodi da ga bolje razumiješ, da sam dođeš do zaključka šta trebaš, do zaključka u koji vjeruješ, koji ima ti smisla. I on te u stvari kroz vrijeme sve više i više postaje stručnjak za to određeno dijete. Wow. I to je po meni, to su besplatne konzultacije koje po satu koštaju koliko koštaju, a ovako imaš nešto što u biti je zaista ima smisla. Strava. Baš dobro. Ja ostavit ću taj link. Sve ovo čemu smo mi pričali danas i ja mislim da je to, opet ću se vratiti na sam početak razgovora, da je to osnov zapravo, dakle može da krene sve ostalo i gdje možeš onda da pakuješ sve one stvari koje možeš koristiti, da tako kažem. Jer mislim da i sa svim ovim stvarima koje su nam dostupne u samom ličnom razvoju, znači ja to nekad volim da posmatram kao alat sa kojim obavljaš neke kućne poslove, radne poslove i tako dalje. Pa sad ako ti neko ne objasni razliku između čekića i sekire, ti možeš da kreneš da udaraš u drvo čekićem očekujući da ga... Da. Znaš, upravo je to
tvoj rad mene asocira na to da ne samo da ti ukazuje koji alat, nego koji alat kada da koristiš i zašto je dobro i kako da se pripremiš i tako dalje. Tako da je taj korak unazad, i ne mislim ovo ništa negativno korak unazad, ali onaj važan korak unazad, možemo iskoristiti priliku da ako hoćeš da skočiš daleko, moraš se zaletiš. Ja sad mislim da ljudi ne znaju da mogu da idu nekoliko koraka nazad da se zalete, a to je jako važno za ovo o čemu ti pričaš. Volim naglasiti još da ova tema, obično ljudi to miješaju sa vaspitavanjem ili odgajanjem djeteta. I sve češće jasno govorim, ovo nije tema toga. Da budem grubo rečeno, baš me briga kako ćete vaspitavati i odgajati dijete. Jer ovo je tema puno važnija od toga. Puno dublja za koju najčešće ne znamo kako da postoji. Jer kad kažem grubo, baš me briga, želim samo naglasiti da to je dio koji negdje spada u kulturu i društva i nekakve porodice, obitelji i privatno čovjeka. Dakle, to je neki dio u smislu koji je privatna stvar. Ali ovo je tema puno veća i puno važnija od toga. To je kako će djetetu biti u životu. Da li će biti sretna osoba, da li će mu čaša biti polupuna, da li će nositi nekakav veći unutarnji mir ili će se mučiti kroz život i bit će mu teško, imat će problematične odnose, imat će konflikte, imat će rastave, bolne prekide, teško će se boriti sa životnim izazovima. A s druge strane, kad si rekao, zapamtio sam ili dojmilo me kad kažeš tvoja mama je uzela ne da nije radila prestala je raditi. Da, kad sam ja bio mali. I Ema danas, Ema je prestala da radi kad se Vuk rodio. I to je nešto što je tebe promijenilo. Tih par godina što ona nije imala zaradu nekakvu sve skupa je toliko beznačajno spram toga što si ti dobio zahvaljujući tome. I tebi je promijenila život s tim jer je bila uz tebe. I ti si drugačija osoba nego što bi bio da nje nije bilo. I drugačije funkcioniraš i tvoj život, imaš kapacitete i tvoj život će biti drugačiji nego da mama to nije napravila. To je jedan od primjera, ali sve što uložimo, da kažem, jedna informacija mijenja sudbinu djeteta, odnosno buduće osobe, budućeg čovjeka. Ako sad neke stvari saznam, iskužim i nešto učinim u razvoju djeteta, odnosno u svom roditeljstvu, promijenim na bolje, rezultat će biti toliko dalekosežan da kad bi to sve mogli spoznat, ja mislim da nijedan roditelj ne bi imao dilemu oko toga da ili ne, bez obzira na cijenu koju treba platiti. Uvijek sam se pitao kroz te edukacije kako bi sagledavali koliko je dijete nosio, u smislu moje kolege, kad smo radili procesni rad, i onda vidiš koliko boli čovjek sa 30, 40, 50 godina i dan danas nosi zbog nečega što je bilo prije 50 godina, ko da je to danas. I uvijek sam se pitao da li bi ti roditelji, da su znali da će njihovo dijete narednih 50 godina, da kažem, patiti do kraja života, vjerojatno zbog toga, nešto promijenili. I nekako duboko vjerujem, svaki normalan roditelj, kad bi znao da će neka njegova ophođenja, ponašanja i unutarnja stanja, jer ovdje nije stvar toliko za šta radimo, nego kakvi mi jesmo, da će to imati tako dalekosežne posljedice na dijete, da li bi nešto poduzeo, učinio na tu temu. Vjerujem da bi svaki normalan roditelj, ali ne zna. Nije im niko rekao. A onda kad ljudi prođu ovakve programe i spoznaju i shvate, onda dobiju duboku motivaciju da nešto promijene. Jer ima mi smisla. Želim da moje dijete bude sretnije, da bolje prođe nego što sam možda ja. Želim mu dati dobar start u život. A to se u tih par godina djetetovog života može odraditi ako imamo prave informacije, i to je jedan dio, a drugi dio ako imamo kapacitet, tu nastane problem,
Jer za mnoge stvari nemamo kapacitet i onda kreće neki rad na sebi da bi razvili kapacitet. Znači može da se razvije. Da, samo što je često je tu stvar trke s vremenom, jer dijete tako brzo raste, a nama treba godina za to. Ali ono što dobivamo, bez obzira kad dođemo do toga da imamo kapacitet, dijete i dalje uvijek će čekat da dobije verziju roditelja koji će iz nekog zrelijeg mjesta moći staviti stvari na mjesto i reći ok, nije do tebe, do mene je bilo, ja nisam, ja sad shvaćam, nisi ti, do mene je. Tako da nikad nije kasno za preuzimanje neke odgovornosti. Wow. Ništa, hvala ti. Radujem se našem sljedećem susretu i razgovoru. Nastavlja se. Da, tako je. Hvala tebi. Hvala svima koji ste slušali i gledali ovaj podcast. Najbolji način da nas podržite jeste da primenite sve ovo o čemu smo pričali i da zajedno stvaramo neke nove bolje generacije nego što su naše. Mislim da to jeste zapravo jedan veliki uvid je bio i za mene, to sam slušao i ranije, a to je da roditelji žele da njihova deca budu bolje od njih. I drugi najbolji način jeste se prijaviti na ovaj YouTube kanal ukoliko vam je to bilo korisno, ukoliko vam ima smisla. Svakog petka objavljamo razgovore koji su korisni, edukativni i praktični. Treći najbolji način jeste da pogledate sve naše divne sponzore i naravno da ostavite komentar, podelite neko vaše mišljenje ili prosledite ovaj razgovor nekom vašem prijatelju. Uživajte, vidimo se sljedeći put. Ljudi, napravili smo igricu koja menja pravila komuniciranja. Ukoliko ste umorni od površinskih razgovora, ukoliko nekada ne znate šta da kažete ili ne znate na koji način da započnete razgovor koji će imati smisla, Kosogor metod je tu. 170 pitanja pažljivo osmišljenih, inspirisana iz ovog podcasta koji vodimo već 6 godina, koji će vam pomoći da vodite razgovore na način na koji mi to radimo ovde. Ukoliko želite da poklonite nekome za rođendan ili želite da probijete led na prvom sastanku ili da igrate povremeno sa svojom porodicom i najbližima, uz ovu igru ćete doći do onih iskrenih odnosa, do povezanosti i do razumevanja koje nam je danas i više nego potrebno. Ukoliko ste umorni od svega toga i želite nešto da promenite na jedan zabavan, kreativan i, ja mogu slobodno da kažem, oslobađajući način, možete da dođete do toga. Link se nalazi u opisu. Pre nego što nastavimo razgovor, želim da vam skrenem pažnju na nešto što meni pomaže da održavam fokus u toku dana, ali i dublji san noću, a u pitanju je jedna biljka, jedan suplement, ashwagandha koji proizvodi Krux. Ashwagandha je adaptogena biljka koja se u tradicionalnoj medicini koristi više od 3000 godina, a poznata je po tome što pomaže u smanjenju stresa, poboljšanju kvaliteta sna i jačanju mentalne otpornosti, što nam je svima potrebno. Savremene studije pokazuju da redovno korišćenje ashwagandhe pomaže u smanjenju kortizola, odnosno našeg hormona stresa i poboljšanju fokusa i smirenosti u toku dana. Ashwagandha je postala nezaobilazni deo moje večernje rutine, pogotovo kada su mi dani zahtevali visoku koncentraciju i puno napora i moram da se dobro odmorim i dobro naspavam toku noći. Ukoliko želite da saznate više o ashwagandhi, o drugim Kruxovim suplementima, kao što je u pitanju kolagen koji moja supruga koristi već godinama, kliknite na link u opisu.